საინფორმაციო მუსიკალური გადაცემა ქურთულ ენაზე. ورد تبلیسی، رادیو گرجان، رادیو دودان، برنامه رونقایی و شانو دنگ و بسان و موسیقی بزمان کردی. گدار تیجا، نه گداریا دنگ و بس هفته کی بکن. چاوات علام کردن پارلمان کردستان دار لینراندن و گواستنان یکو گرد کنستیتوسی دا جی بگرن هفته‌ای دست ببه. وان گواستنان پیشی و د کمیته یوریدی دا لیبنرن. شاندا کردستان د کنگره آمریکا و دپارتمنت دولت دا چند راستاتن گرینگ چی کرد. هیمدار و دانر رادیو کردیل گرجستان کرم آنقوسی جسال 1978 حتی 2004 دبش کردی رادیو گرجستان ده کسی سرکه. پشتی گرتنا رادیو با ماویا 3 سالان داویا سال 2007 بناوی رادیو رونکایی جاره کدن دبجه دما و خوش گودارن عزیز. 29 ایلونا 2012 بش کردی 35 سالیا خو پیروز کرد. رادیو کردی دناو جواکا کردین گرجستان ده یک جوان سازی و دزگاهانه کو خودی قدر و قیمته که مزنه. جبر ویه که جواکا کردین ویولاتی حرمته که مزن نشانه کرم آنقوسی ده. کرم آنقوسی سال 1937 لتبلیسا گرجستان دمالک پنابرین باکور کردستان ده جدایک دبه. او بخواه وکی پرانیا کردین گرجستان جمالباته که کردین ازدیه. ده بابا من خلق وانه شطور که گنده سیدی بگه عشیره ما ازدیت ولات وانه و ولات قرصه مجبور بون ترک جی خواه ولات خواه بدانا و دربازی کوکاز بانا ارمنستان و گرجستان او هر دولت وی چاخی بن دست باندورا امپراتور روسا بود ایجا پیشی مجی ایلو عشیر ما خواهتنا هوارا روسا پیش روسا و هاتن بر جیبون پشتی بی حکومت سوویت هاتا آمده کرنه و جوک پاشی بی سینور هاتا گرتنه نو برا سوویت و ترکیه و مزنمه هدینی کاربون پاش دا بگریانا بچانا لی بیرا گنده خواه بیرا چاو زان خواه بیرا کانی خواه هوا خواه هر تم حتی وانا خواه را برا گوری من یکی رونی بر شریف ایمان شو لبنیا بلنده وعیدی بچو لدت يا يدسنوس تقول ما تبرتش شوفوا الشاري وهاري گرجستان یک جوان ولاتانه کو دروژم بلنگازی پریشانی و کوچبریه ده هم بزا خوش کردان رو وکریه. لوره بادل هواج ارمنستان و گرجستان را نگوتنه کردستان پنجمین و ششمین. او ولات الباشور کافکاسیای دکوه کویا روجلات بحرارش. ناوه وی فرمی کمارا گرجستانیه. گرجستان کو یک ج کمارن یکتیا سوویتی بو دکوه باشور روسیای. بحرارش سینور روجاوای ولت دیارد که. لروجلات آذربایجان، لباشور ارمنستان و لباشور روجاواجی ترکیه جنارن گرجستانن. لگوری استاتستیکین فرمی ین سال 2009 لگرجستان 4,206,000 کس دجی. جسدی 83.8 نفوس جگرجیان پیکتی. آذری، ارمنی، روس و کرد چند کومن اتنیکینه کو جیانا خواه لگرجستان درباست کن. ایرول تبلیسا پایتخت بهتری 1,500,000 کس دجین. تبلیس جبره و ناونده که بازرگانی و روشنبیریه بویه و ده سردما امپراتوریا روسیا و یکتیا سوویت ده باجاره کی هری گرینگ سیاسته بویه.
Kurdên Gurcistanê yek ji wan komên diasporaya Kurdan in ku di destpêka sed sala bîstan de ji Bakurê Kurdistanê hatine nefîkirin û koçberkirin. Ji berê ve û niha jî piraniya Kurdan li bajarê Tiblîsê hêwrîne û li vî bajarî tev li Gurc, Ermenî, Rûs û neteweyên din jiyaneke asûdeyî meşandine. Îro beşeke ji nüfusa Kurdan ji bilî Tiblîsa paytext li bajarên Rustavî, Telavî û Batûmê jiyana xwe berdewam dikin. کرم آنقوسی سال 1937 ده ما جتمه یان ما دوا جبازار تلویس جدیا خوابیه حال من انگزاو خرابو لی او چند من براو خوش که خواهان دا کرن لی خدا ساحز کر وکی از ساخمم از خواه تلویس جدیا خوابو ما اهل ورم شتوی جمعتا گرجا و روسا و ارمنیا عجم و آسوری از مزن بون من زمان وان تمام زانه بو ام دوست بون حوالی مه را دکر ام همو برچی بون همو جرو تازی بون نسا چه نابد بجن مثلا ام کرتن برچی بون سول مرحال من تنبو ملت تمام ملت سوویت بری شهر آلمان بری شهر گیتلر همو جی کمانسی دا بون Keremê Anqosî ji roja destpêkirina jiyana dibistanê heta dawiyê xwendineke serkeftinî kiriye. Sala 1956 li bajarê Tiblîsê dibistana navendî bi madalya zêrîn tamam dike û dikeve çavên hemû mamosteyên xwe. من پر حش خواندن دکر نظام چرا یان کتبو من درده ویه که قال باب من مزنه من دی باب من پزمام من خزمه من همون خواندی بون نظام بون وکی زمان دولت نظام بون و حکومت را دانستاندن خانه کارم بکرانا میجی گوید گرک که بخونم زمان دولت جیم بون پیش که بیجی بلا نابه ما جی در که نابه ملت ما و خواهی ملت جی هبه من مکتب گرجی دا پر باش دخواند یعنی هنگ قالا خواندن به نشان پنجا و هر باش که نشان پنج دستاندن هر پنج وانا را دنویسن من مکتب خواه 11 سالی تمام شپه نشان پنجا به قالا پنجا خلاص کرد و مدالا زرجی پیشکشی من کرد یعنی اوا جارا اول بو جناوا کرد می گرجستانه وکی یکی کرد مکتب خواه ناوین 11 سال خواندن خواه مکتب گرجی به مدالا زر و خلاص کرد Zîrekî ew ya li ser xwendinê dike ku çend sal paşê di zankoya dewletê de bikeve fakûlteya fîzîkê. Salek paşê xwe li fakûlteya rojhilatnasiyê dibîne û ev fakûlte jî bi serkeftinî temam dike. Anqosî sala 1963 dibe laborant û paşê jî duwarê zanyariyê de dixebite. پشتی تمام کردن مکتب خواه خواندن مشخواست بچما اونیورسیته تلویزش فاکولته دا فیزیک مخواند من ماتماتیک و فیزیک و خیمیا پر باش زانه بو وجد متخواست وکی کار خواه جبر فیزیک در باز کرا هنگی هم دشمیشت بون درقا کوسموس آسترونومی تشتی سات نبو آسترونومی متخواست برا بیجن فیزیک و آسترونومیا متخواست بخونده که فهمت براهات بود لی وقتی من ساله که جلوه خواند جاره که متخواست بچما ایدی بچما موسکوی بخونده اونیورسیته موسکوی سر ناو لومونوسو اونیورسیته که هری مزنه زانه بود من بچما و داره منه بخونده از و داره هات من قبول کرنه جدی چند بیشتر فاکولته فیزیکه بخونده اینجا از وقتی هاتم گفت با بخار رحمتی گم گفت با که پری ریام بده من سر مسکوی بخونم و داره و اتاق جینه جی بدنه من هر ماه معاش میجی بدنه سرم بخونم پیش که چون گفتی با من حالی دین دا پرش کستی بو اولا زیدیا بو پرش کستی بو و خوف و رما شیخا و پیرا و وی دینی دیکشان
چو گازی شیخ و پیری مالا مکره اونا هاتن گو اونه چه بیجن کرم خازر موسکوی بخونه اونه چه بیجن هردان گوتنه باب من نا مرید زار خاندن من ازیارا گناهیه نیله و هر کرم جدین خادر که و ورس به و باب من نیش به بخانده Li Gurcistanê tu sazî û dezgehên Kurdan nemane ku Keremê Anqosî tê de kar nekiribe. Di saziyên bi navê Yekîtiya Mamosteyên Kurd, Yekîtiya Parlamenterên Kurdên Gurcistanê, Komeleya Wênekeşên Kurd, Zankoya Gelerî ji bo nişteciyên Kurd de wekî endamekî çalak kar kiriye. Piştî avabûna Yekîtiya Êzdiyên Gurcistanê demekê serokatiya wê dezgehê dike û navenda dînê êzdiyan ava dike. Anqosî avakarê Yekîtiya Ronakbîrên Kurdên Gurcistanê ye û gelek caran ji hêla dewleta Gurcistanê ve hatiye xelatkirin. Keremê Anqosî dema xwendekar e, xebata gêncan û xwendekaran birêve dibe û heta sala 1975 serokatiya wan dike. Sala 1979 dikeve Komîteya Navendiya Partiya Komûnîsta Gurcistanê û heta sala 1991 dixebite. ولی من چند کتاب کار زانیاری جی کردم من زانم بو گره که اشخاص علمدارم زانیارم روزلات ناسم و جبونا زمان و ادبیات و تاریخ و اولای دیتی گره که کتاب باهاتانا نویساره چند وقت بوداری آن بکری کاوه چند بچه بجنه من درازی دارم و بگیرازی و جبونا جوان کتاب بونا حاضنا خواه بونا ملات نه بگیرام درازی کرم Keremê Anqosî di nava Kurdên Gurcistanê de derbarê ziman, edebiyat, dîrok, etnografiya, folklor û êzdayetiyê de wekî kesekî pispor tê naskirin. Anqosî ku xwediyê gelek kitêb û gotaran e, endamê Yekîtiya Rojnamegerên Gurcistanê ye jî. Sala 1999 li Tbilîsê bi navê Gelawêj yekem rojnameya Kurdî ya li Gurcistanê derdixe. نو کتاب هری مزل نا چقدر بیشتر جبونا من گرنگن یک کتاب که پر مزن چیکر درقا 100 سالیا جدیبوینا مصطفی بارزانی بشتی وی کتاب من دید وکی ورا خواندن و زانبونا ملت ما لازمه گره که کرد ما بیر نکن زمان خواه من سر دو زمان علیبا زمان کردی چیکره کردی گرجی و کردی روسی پشتیوی من دید وکی جال ما و سلسلات تازه رادبه وکی بیر نکه جوالات خواهش کی جان گنده هاتنش کردستان کدمان من هلدا کتابک چی کرد ناوی کتابی چی کرد ایل و برک کرد دیزدی جی قوقازا باشور و آلمانیه پشتیوی سر اولا ازدیتی من 4-5 کتاب یعنی برای که قول و بیت و دعا دروز که ازدیا چیکرن و بشتی بیم چند کتاب فولکلوری چیکر فولکلور کردی او فولکلور کردی چیکر چند کتاب شعرام چیکر حاضر کر او تمام خبات زانیاری بو عمداری بو لی بونا ادبیات کرده جی مکتب نویسی او چه کردی چیکر بول کردی و روسی Li Gurcistanê gelek keç û xortên Kurdan hene ku Keremê Anqosî perwerdehî û dersa zimanê Kurdî daye wan. Ji bo gelek ciwanan, Anqosî qehremanek e. Her dema derfet û mecal dikeve destê wan, têne cemhev û çawa ku hevalê hev bin, sohbetên dûvedirêj dikin. Ne Anqosî ji sohbeta ciwanan, ne jî ciwan ji sohbeta Anqosî têr dibin. Давид у нас представляет русскую редакцию, русская МОАБ. Да, русло Телобара. Море литературы. Keremê Anqosî xortê 75 salî, 3 salên navberê netê de 35 salin ku ked û emegeke mezin ji bo radyoya Kurdî dide. Anqosî ji bilî birêvebirina weşana radyoyê fonda zêrîn a stran û kilamên Kurdî jî bi têra xwe dewlemend kiriye û hêjî dike. Heval û hogrê wî yên li ser karê radyoyê her dem bi hurmet behsa wî dikin. Для меня большая честь, что я работаю с таким уважаемым человеком, как Керем Анкосî, который является одним из
جبو من شانازیه که مزنه کو بحثا کرم انقوسی بکم. او بخواد رادیو فرمیا گرجستان ده آواکار بشه کردیه. نتنه جواکا کردین گرجستانه هر وها گل گرجی بخوشی قدری باش دزانه. انقوسی دردکش و خدمتکاره کی گل کرده. کرم انقوسی نتنه جبو رادیو کردی هر وها جبو شانه و چاندا کردی جبو آواکرنا کومن ستران و رقاصین کردی جی کاره کی گرانبها کریه. تفی کرم انقوسی از خوازم سپاسین خوی تایبت پیشکشی خانما هجا بیلاس ترکی بکم کو جدسپیکا رادیو کردی حتی نها کاره کی گرانبها کریه و هجید که. Создание Курского театра, Курского культурного центра. Я с удовольствием вам расскажу про نتنێ ji bo xebata wî ya hêja em ji bo merîvantiya wî jî ji keremê Anqosî zehf hez dikin. Ew rewşenbîrekî serkeftiye nivîskarekî berhemdar e. Gelek berhem û kitêbên wî li zimanên din hatine wergerandin. Xizmeta civata Kurdî dike qederên însan baş dizane. Keremê Anqosî bi rastî Kurdekî welatperwer e. Her dem behsa Kurdan ji me re dike. Li ser Kurdan gelek tişta fêrî me kiriye. Anqosî ji karê xwe zehf hez dike. Kerem li ser kar wekî zarokan şad dibe. должен принести нам что-нибудь. انقوسی کو گلک جاران درسا کردی دای زاروکین کردان باوی دو زاروکانه. عمري من يدي 28 سالي بو زوجي اجا روجا كي مجي نا جنا من كيام جارا كديد ولا كاچا كفر خاش معقول اوجي خاندي بو مهندس بو خا انستيتوت مهندسي دخان ما هو ناس كر هات گوتا باو خا گوتا ديا خا باو من ديا مجي شون اوجي الى انقوسيا بون عشيره انقوسيا شون هورا خبردار باشه ما هو ناس كر من جنا ما وبحث كرين وقلتن بو ما تواتا خاكر اللي ابو وكي رمل مري وبا بابا من دعوات امر ناقش وقت شو جنا من بابا من شو نشان كرن روجك نكتا ورته بابا من تقدير داد شو راما خوده اجا ها بو پرا گیشت هرگاه بابا من گفت هما استبز زوجنو باشه دمرم جی بلا بمرم هما بگیج موی روجی اجا راستی جیسا بو وکی بابا من از زوجان دمو دعوات آمی ندید حتی جنا اوا چند سال 1970 سالی دا حتی نا ایدی 42 سال هم جن میری هون دو زارو که من چه ببون هر جی قیز بون یک یوم ازن مدینه ورا اکادمیا سپورت خواند و توام کرد ده تعلیمدار سپورت گیمناستیکا جنایه یا بچوک جی قیزامنه بچوک گلچین او جی حقوق ناسه آلمانیا سکنیه دجینا آلمانیا و آباقاته کرم انقوسی نتنه روزنامه‌گر نویسکار و وشانگرکی کرده. هر وها او آوازدانیر و استرانبیجکی باشه جی. بناو کوما دیلان و رقاصن گلری، گووندا کردی، اویناره، کوما زاروکان آستران و گوونده چند کومن کردین فولکلوری آوا کرنه. جی زاروکاتیا خو حتی نها بشتاری گلک شاهی و جواتن چاندی و هنری بویه. پیشکشوانیا شو و ارگانیزاسیونا کریه و بدنگی خوی خوش بشتاران جوشاندی. کوما گووند کردی جباجار تلویز رسپوبلیکا گرجستان سوویت و سلاو دکه و هنوری خواه پیشکشی و دکه دبی دنیا به دمه دنیا به خمه ایرو جمع دمه میوان دمه قنجی بگه قنجی دمینه بزنبی دنیا دراجی ده هلبت نتنج بو کردن گرجستانه
Kerem Anqosî ji bo Kurdên Ermenistanê jî xwedî qedrekî mezin e. Amerîkê serdar û Egîdê Cimo ji wan du kesên sereke û nazkirî ne ku bi dostaniya Kerem Anqosî razî ne. Keremê Anqosî dengê wî ji zevxweş bû. Kelamê Kurdistanê Kurdîtiyê gel şirîn digotin. Komê wî hebûn ewa koma da axwaş derdket kelam digotin. Çavê ew qedrên dikir çavên bêjin ez sazbendekî ez jî sazbendê dilê wî ew ez hez dikirim. Bona min gel şirîn xeber dida wan êvariya da Egîdê Cumhur Radyoyê hûn serçavê me re hatiye. Wata gilî tê ser çanda Kurdî Kurdistanê berî hemû tiştî navê Keremê Anqosî tê ser zayê me ye. û rastî ji dereceke esa tunê wekî wê dereca emekê Keremê Anqosî tune be. Kerem bi temamî xwe pêşkêşî çanda me kir. Zargotina me kir. Çadibêjin dîn hînbûn û belakirina dînê êziya kir. Gelek xebatê Keremê Anqosîyê ne dereqa dînê êziya da. û ew gelekî jî girint wî dînî zane. Esa zane wekî gele şêx pîrê me nikarin berseva Keremê Anqosî bidin. Lê ema jî geleka lêkirin eynat. Geleka jî jêra dijunayê dikin, jêra xerabiyê dikin. Sala 1975 gencên Kurdên Gurcistanê biryar didin ku komeke raqa Kurdî ava bikin. Kerem Anqosî pêşengiya vî karê dike. Kompozîtorê Kurd Qadir Dîlan ku wê gavê li Pragê dijî ji meselê haydar dibe. Bi Kerem Anqosî re dikeve têkiliyê û danûstandineke baş pêk tînin. Piştî van têkiliyan serpêhatiya raqa Kurdî, koma Dîlan û koma wetan derdikeve holê. Bona xatirê navê kompozîtorê Kurdî herî mezin yê Pragayê Qadir Dîlan me navê komê kire Dîlan. Dîlan yanê govend û reqs û stram Kurdî dibêjin navekî pir xweş bû navê komê jî me darî Dîlan. Êsta derbas bû çû bû paşî 2 sala evana xaxalavkê komê hev ketin yek çû yê teze hatin paşê hew bela bû çû. Hew bela bû çû Keremê Gerdenzerî paşê mala xwe da çend heval top kirin dîsa başqa koma rokê çêkir ser hîmê koma Dîlanê û navê kire weten. Ewa dinya bê Kurdistan xaliye îro roja şere tu necariye rabin lê xindişni ser me bariye derdê Kurdê xemê gelen saliye lê xembiran û Ew xwediyê gelek helbestan e ku paşê bûne stran û kilam û li seranserê dinyayê di nav Kurdan de deng vedane. Lêxin biran û lêxin yek ji wan berhemên bêhempayê ku heta niha jî piraniya Kurdan nizane awazdanêr û xwediyê vê helbest û stranê Kerem Anqosî ye.